Ja mislim da ovdje i Srbi i Albanci treba da stanu na istu stranu i da se pobune. Da li je ovo grad koji ima manje od 10.000 stanovnika, a 7.000 glasača? To što je došlo do bojkotovanja potpisa zbog nekih političkih dešavanja, to nisu krivi ostali građani. Neko je bio neinformisan. Ni popisivači se nisu ponašali baš najbolje i nisu obilazili svaka domaćinstva. Mi dolazimo u situaciju da Mitrovica gubi 4 odbornička mesta i predstavnike svoje u ovoj skupštini, samo zato što je neko u nekom momentu iz političkih razloga, da li Beograd ili Priština, imao neke trzavice. Ovaj grad time gubi. To su, ja mislim, bitnije stvari nego ova komisija za imenovanje ulica. Bolje da svi zajedno ovdje donesemo neku odluku ili da pokrenemo peticiju da se Mitrovici vrati 19 odborničkih mesta kao što je bilo. Ali će da ima uticaj i na veličinu budžeta za ovaj grad. Neki ljudi to shvataju olako možda, ali to je minus za svakog građanina. Bolje da se bavimo time, a što se tiče ove komisije ne menjam stav koji mi je bio prvobitan i neću nikako da učestvujem.